Happy birthday, Enkoma Oriire Esther Kumo. Na Honorable Patrick Kumo Seminka jo say if you ase ne de ewiem na wo ne hihye ya ye de bo nipa na so wo de waboa ne party. Happy birthday, Enkoma MC Wejagbawe Municipal Assembly. Ena Emma Oriire Esther Kumo sa happy birthday. Odi afa so timi so mato ama no. Happy birthday, Enko Efa mom. But Mr. Ojanambe ansana ya se enkomo no krase 0244 774282 0244 774282 ena afi 0500 727215 0500 727215 sa number eye Medimafo Herbal Clinic for number ebu akwa agogo kumasi abonten so asantemantem enewo Dr. Time da so asem na making. Sa Dr. Adeba kwam de kan ne bronya mu ana o chemo na wo bi a wo yare a wo kwakopa yare sa na wa anyi usika no asa ache mu aka ho. That na ye nde nyame shell pa. Mi jiri se wontwa so guso. Mi ntwa so. Nyame shell no shell wa adwuma so. Nyame shell. Na oguso also the time ototo nkrofo yare so. Hey, time de enya sam. Sa Enya sam ketwa kura. Say maximum no cry say. It's ade chi ade san na ano eyeden ye danyame ase ni nyina free yehu nyankopon ye danyame ase me ka se enura da wana oba Medimafo nyina ye Dr. Adansefo anopa no se ye de maame bi ebai na maame ne beduru ye no na ye nurses fo ndimrika ba se maame no condition edenti ke be ya ye mpe eyina ye fa no komagi because ontumi home kora na doctor kohwe no na doctor ye pedu kakra bi de maame no amunum hwa edi 30 minutes ye ka cho se maame wa yare pen a obaji akinye onnam what to say die chese wonnam hwa asa onyale de obedu wa ne asoso ni mu no enye si aso ni mu woda hwa chese ontumi home wow maame ne be wo be 70 something but na yalem se eche wo fie omo man da kura so wo chei no eduru ba bi se maame ntimi home biem wo home a ema ena na otipen woni padua ni mu a ne nan ne nsa de nyina amoamoa ontumi nye ne ho hwia na afi home no ema biem na obeduru Medimafo Herbal Clinic no ya doctor man eduru sima aduasa no asa maame na enyale da last week radio station bi ba ho betwa dance ye omo ba kro omo amfre ye omo m se dwumadie koso wo Medimafo Herbal Clinic no asase we so doctor min twa nkontompo nkire obi obiada me adventist from a mofrase bisi enne me nyina radio so min ka asem wa NC ye nkire obi emfanye ne 150% da because obi onimi bi enim se me ye ne kuredifo efre me mofrase adi besi enna min twa nkontompo o the doctor ma menene ne kunu enyina edi adanse cross doctor be man se me yire yare ekoda sashi dwaboso sashi dwaboso bia ho kuro ba ko efre no data no eben no data no eben se yoso kakra o se ne yire yale kwada se yoso government hospital what you want to do is wo ko numpo na eye chance ye yi ne se omo ntumi because ebra ye yi ne no wo se ne fa nyina enye adwuma na yire na adwodwo a omo ye ne hwia enye yie enti wo se omo ka se omo fa no mra gin konfo anoche wo kumase enti bra ade ba chiam wo maba no ena wo hwe ni TV en wo te Dr. Tam da so ka no me de miri be ko Dr. Tam da so eho ena wo se anopapa no no han ka o han ka free sa data no adi beduru kumase abu akwa agogo ko pass last stop ho o so obeduru ye no doctor eshe no bosome se enuru bosome no nire ni betimi asole anante aye bibi ani patimi ye bia bi na wo ka hye nyankopon animunyam se okoduru fie no nansa pepepe na nire ni asole a nire ni eye bibi a onkasa wa yare da ne fo adwodwo ne nsa wontumi mpagya ne nsa amoamoa ne nan ya ontumi nante a stroke aka ne yira wontumi nya hwe no
maame ne papa ni na edi adanso kro se nansa pe na yire na asole na me ka kire obi oyale ya o hweme se onka na koma ento ne yem na omla me piem wo Medimafo Herbal Clinic doctor se oyalefuo bia wo Medimafo ne hwa ya ekinye bia ne ho nia esisie adanse enkrofo edie ne edoso ekese onyankopon de ne pa aba be piem ewo kuma se Medimafo Herbal Clinic doctor se ube piem a eye time ebre and what they to yare so na de wo mo ehunu se doctor emfa ebre ento yare so ninkugu da enti be piem ewo doctor time da so asoye oh so the my din ha me hwe yeah you see let's just say baby okodae no okono na ne ho ye chen say ye no say omla confirm to the extent say from some potem ho no de bakumase no bosomi na ne ho ato na che say doctor kra bosomi ansa no na che say na emu oden pa o na emu oden because oba ye na wadwodwo enti he de bosomi say bosomi ne enulu no na wanyale biem na otumi ye de nipa bia ye bosomi do ye nso de adwodwo ma so enye say bosomi no odi enkrofo kan say doctor sha wo tama enso enti nansa pa 3 days. Wow. Yes, and bosomi utwe TV so na ya dance enkrofo die no de obi aka say me buy doctor say me bosomi na wotwe pe na me ho atome doctor say me na wotwe me enu na sana me ho ide atome doctor the doctor hwe wo yale na wo show ebra e kire say enuru hom wo kasa bedi adanse say ebra no anso ye nhye bra say kasa ebra no epa ho okay enti yale no ye kasa tumuso we die da ko be sole ya ye be show na wotwe enti na wotwe no nuru no wo ye bibia sa na Medimafo Herbal ebusu age number no etie 0244 774 282 0244 774 282 0500 727215 share ye kasei wode oyarefo bi atinsa nti ositi tie ntoto a ehe na menko etode bia ho ba bia won susu sa adom ho no hokra na adom wo ko Medimafo Herbal Clinic ebua kwa agogo kumase wode kona ko aya na wo pasem na doctor for time ento yares because amafo na omojo mayare say yo enka papa enka say ye kunani nkola yi begu ne so ama mami ka ne hokra ne da sen na mami ba be firim yes doctor nyame sham wate but aye na ye tin komo no say ya bo se no obi afre e dan mo ne baby sade se ukwa ebo no ti aye ye ntumi nkobi e hot sen Medimafo Herbal Clinic edini ye Medimafo Medimafo ntimi mo obi apo Medimafo ntimi nsisi wo bi enti wo bi a wo hwe me a waba hoda bia nim se ubeduru a se wukura 1 cedi 50 pesos tika bia Medimafo reject tika empo wana enra metena se mi ntimi nkan ni pa e ba ya onkura bi nanso ye ma won eduru ya yare sano bia no ya bia ni se enti ne se wo yarefuo bia Medimafo ne ho a enye se doctor Krasa ka se Easter eye Easter Monday obi a oba bia oba give mu 5 kilos baako wo san dey take away a coffee edru hobi oh holiday bia yeye auza yeye ade a me Dr. Tam da so adoye eni mo o se babu se enhira ni mo bulohufo won na obehu wo mo san ye mensu na ma onyankopon nam so ama Medimafo dwuma ye die no ye secret nyina ne se adoye ye de mamobrofo obi ba na oye kunani a doctor timi fa ne be nyina etua de ma no obi ba na oni bi ye timi hwen eno na nyankopon hu se ye ne kuradifo because of so ayaresa efri ni pa bia efri nyankopon se fri ni pa ye nyi obi mfri o hailo se onko wu na Medimafo ahwe no ye nyi obi mfri 37 military se onko wu na Medimafo ahwe no ye nyi obi mfri konfo anochi se onkonkowu na Medimafo aye de ahwe no ye fro bi se nipa no nkasa nyina esei ena nyakopon na Medimafo so bibia asa akeka atua enye nipa ayere se ye nyankopon enti nyankopon wose nhira ne mobrohufo wana obehu wo mobo doctor obi hwe me doctor Mrs
Metika se me kotodwe me kwada me ntumi na me bidie mu hihye me nase ataatai ne nyina ye entatia case enipa wom ani atie ya na won ani ehuna de me ntumi nkan sese wow ani friend na mo ye ho adwuma ho doctor me 23 years me hu ade da me ba ho nansa me timi sinapande doctor me na ntwe atwamu a me hu no me timi hu aboa ntatia obese ne papa ani akọ ofo no odo wo sehwe akontomla 5 years obedi ne ba Medimafo ene wo san hye sehwe akontomla Adom obese na no doctor me ba ye me ba na yi papa akokore be 90 years na ni hu na de na yi na papa ebre na me ba biem sa be hu papa na wo kura fun kitwa bi yamwa wo bo na mbaguso no Onyankopon Medimafo di mampa just me nka because Medimafo de oyalefo bia Medimafo no wa ti maame ye de roba enura me se abrochirefo bi wo mo bose prostate wo ban at the 245 wa se ne papa ye de roba share no ni nua panyi ye de roba share no and ho wa ye on the chance ye de roba be share no oba Ghana na obedi ne ba Medimafo enura oko obedi 1 month from 245 to 65 enura papa no was on ko de wonye enkrofo munu bi de ho to from obeti no obi asonwum mami bi ayasabia ho mami bi wo ba was doctor so obi ka say memfa one cd meto ni kokofu so ana ne ka say me metimi asori anante da because me kura ma nyi me hu ani da say metimi asori anante da empenisi asempetia yes eto da bia jo ho akini ne passem yes na jinyamedi but ne nyina mu no nso no ade ba ko a doctor ka wo hu obi ya wo ne kokuom sem yes ma na ya mawo shirani mu brohufo no wono be hu omobo nyame nshira wate yeda se we chiri kwan na ebeba ho amafo ate wo ma no but ma yente wo wa no ne sorry so yo baby a wo fi babia e wo Ghana ha bia odu Kumasi a wo si obesi Abuakwa police station wo si Abuakwa police station ya ho a agogo taxi station e wo ho obeduru ho na signboard kese esi so ya Medimafo Herbal clinic isi so me patcho ofo taxi na odo ba clinic ho me patcho wo bedu clinic ho a nipa doso lie ho me so empire hu se doctor na me che me patcho empire hu de to bu asia se wo ko baby na se ya hwe na wo ko fie se yale na anko anfa so bi ani so ba wo de ba nya tam no na tena se na di la so na beduru ho na doctor enfa tam ento yale so aboa pesa se didi kwanwa doctor so wato nsa fro obi a wo he na pay se yetamale wa bolga ba bibia se o mepie ko se Abuakwa agogo na yemfa tam ento yale so Kona doctor for time on to yare so a hard time no dey me doctor we for number no asem here na into me wow but je trosem di na nyame nsa yare fi se doctor krasa ahoden no efi nyame e na ode san yare wa doctor ye da se anope nyame sha no sha wadwuma so wate ebusu ha ye din komo na wie efi sem na masom wa wie oban he no kwabna santene abejafo edin pensem mo eto a so kosori Adom TV fi se ye wadzo ye nemu no empire a obo no kokuom eni petemu mame no I wish you same me dey ma metra diamond me da se